mu rusengero here in church, ndababwiza ukuri ko niyo umwigisha yaba umuhanga 100% ntiyategura ibyaha avugira byose ngo abivuge nta kindi umwuka yongereho cyangwa ntacyo yibagiwe. Ubu bugingo life ntabwo tububaho mu buryo bw'umwuka. Ubugingo ni imitekerereze ya Kristo mu buryo bw'umubiri abizera babayeho. Kugira ngo umuntu agire ibitekerezo bizima ariho ni umugambi w'Imana kugira ngo bya bitekerezo abiyoboze isi n'ibindi biremwa byose biriho. Ariko niba hari ikintu kiryoha ni ukumenya ukongeraho kumenya Imana. Imana yaguhaye ibanga ryo mwisi kugira ngo umutware wo mwisi ubayoboze inkone ebyiri, inshyimbo n'inkoni, ubutware n'umwuka. Wubaha Imana. Let me tell you, umuntu wubaha Imana, he who honor God, niwe Imana yaguhaye ngo mufatikanye urugendo. it is the one whom God have given you so that you may have umuntu utari mu mwuka wo kubaha Imana agahinyura umwuka wubaha Imana, the spirit to honor God and contradict the spirit that honor God. Apana. No. From verse 1. Reka dusome twihuse tudatinze ntacyo. Aravuze ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje nk'umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya mpinda umushyitsi mwinshi. Nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana. Icyakora ubwenge tuvuga mu butunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Murongo wa 8 haravuze ngo mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwo ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Hallelujah. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Receive the word for Christ Jesus. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We're going to share the word of God. Kandi buri muntu wese waje hano mu by'ukuri Imana ibaha umugisha. And everyone who came to the house of the Lord, may God bless you. Tumaze iminsi tubana mu gihe cyo gusenga. Narababwiye iyo umuntu aje gusenga, I've told you that when you come to pray, ntabwo ari umugisha rusange. it's not a general blessing.
gusenga burya nabyo ni umuhamagara Imana ihamagarira abayikunda. Praying is the calling that God calls those who love him. Iyo gushoboje kuba muri aya materaniro cyangwa ugakanda kuri iyo link gusa cyangwa kuri status y'umuntu cyangwa kuri YouTube ugasangaho ijambo ry'Imana, ujye ubifata nk'aho Imana iguhaye andi mahirwe y'ikindi. When he helps you to click on YouTube link or you come in service, know that it's another chance that God gives you. Kandi natekereza ko nta muntu muri mwe waza gusenga adafite intego y'amasengesho. And I think none of you can come to pray without having a goal or the prayers. Hari igihe najyaga ajya gusenga mfite intego imwe gusa yo kumva umwigisha. There is a time I used to go to pray with one goal of listening from the preacher. Nza gusanga ni igihombo. Burya ntabwo kumva umwigisha ari intego umunyamasengesho akwiriye kugira. Umwigisha umwumve kuko nawe afite ibyo ari kumva. Twese dusanga imigisha iboneka ku Mana. And I realized that it's a loss because you should listen to the preacher, but and he is also learning something from the word, and we all need the blessings from the Lord. Hari bene data tujya dukunda kuganira bakambwira ngo nibagera mu ijuru ngo bazareba runaka na runaka na runaka, nkumva ntibavuga Imana, kumva ntibavuze Yesu, nkumva nta yandi matsiko, bakavuga abantu bazareba. There are some brethren, we mostly share the conversation, and they tell me that when I reach to heaven, I'll see this and this, but they don't mention God, and I feel like they don't have other curious of seeing God. Njya nkunda kubabwira ari igihe umuntu ambwira ngo nzareba Mose. I mostly listen from some people telling me that I will see Moses. Nibyo ni intwari zo kwizera zatubanjirije, Imana ishimwe ku bwabo. Yes, it's good, and they are pre-heroes of faith to us, and may God be glorified to them. Ariko burya nyamara na Mose afite ahantu azaba ari kureba. But Moses also has somewhere he needs to see. Aho kugira ngo rero ndangare mureba, nareba aho nawe ari kureba. So instead of being distracted looking at Moses, I should better look at where he's looking to. Aha mu rusengero Here in church, ndababwiza ukuri ko niyo umwigisha yaba umuhanga 100% ntiyategura ibyo ahavugira byose ngo abivuge, nta kindi umwuka yongereho cyangwa ntacyo yibagiwe. I'm telling you that even though a preacher can be that much wise, cannot plan for the preachings in a way that the Holy Spirit won't add in something or reducing something by forgetting. Ikintu gitangaje nuko nanjye mfite amatsiko y'iyi minsi n'uburyo Imana izaganira natwe. Something surprising is that I am so curious of how God shall speak to us and what he will tell us. Ni igisobanuro cy'uko twese dukwiriye gusangira imigisha yo mu nzu y'Imana, nta numwe wazanywe no kumva undi, ahubwo twese tuzanywe n'inyota yo kumva Kristo Yesu. It is a meaning that none should be thirsty to listen to the preacher or to anyone else, but we all should come by the need of listening to God. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Dusomye igitabo cy'Abakorinto. We come to read the book of Corinthians. Shaka ngo tugikuremo insanganyamatsiko y'iki cyumweru. I want us to get in the theme of this week. Ntabwo turi bubitware ko muri liturgia, turabitwara uko tuyoborwa n'umwuka. We won't take it like liturgy, but we will take it as how the Spirit leaders. Nitwigisha intekerezo gusa tuzasanga twarasigaye mu mubiri cyangwa muri mind cyangwa mu mitekerereze y'isi, ariko mureke tubitware mu buzima bw'imitekerereze y'ubumana, mu mibereho y'umuntu wubaha Imana. When we teach about thoughts or mindsets, we shall be learning about something touching flesh only, but let's take it in a side of godliness way. Iyo tuvuga ibitekerezo, when we speak of thoughts, tuba tuvuze umuntu munini cyane. To mean we're talking about a big person. Hari umuntu w'umubiri, there is a fleshful person, ari we tureba, tuzi face yawe, tuzi n'izina ryawe, whom we know and we see. We know your name and your face as well. Uwo muntu w'umubiri, and this flesh person, abamwe igufwa, is made by bones, abamwe imitsi, abamwe amaraso, abamwe imisokoro, muscles, bones, and everything. Aho niho dushakira isano ry'uwo muntu tukamenya aho akomoka. And this is where we can look for the DNA of this person. We find where he was born. Uwo muntu w'umubiri kugira ngo abeho atari umubiri gusa urambitse, this fleshful person to live, not being the body lying down. Imana yamushyizemo ubuzima bwitwa imitekerereze. God set life called thoughts in him. Ibi bitekerezo and this thought, nibyo byasoje proje y'Imana ku irema rya Adamu. It is what completed the project of God by creating Adam. Bibiliya ivuga aho umubiri waremwe ukuwe mu mukungugu.
The Bible says how the body was made. It was made by dust. umuntu akiri umukungugu arambitse ari umubiri gusa, When it was dust and a body flesh that was laying down only, Bibiliya iravuga ngo Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. the Bible says that God breathed in your body and until you got the life. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. And the man became a man with life. Ubu bugingo Life, ntabwo tububaho mu buryo bw'umwuka. Ubugingo ni imitekerereze ya Kristo mu buryo bw'umubiri abizera babayeho. life, it is the thoughts of Christ in a fleshful life how believers live. Umwuka amenya iby'umwuka wundi, umubiri akamenya iby'umubiri, n'ubugingo bukamenya iby'umubiri. Iyo twizera kubera imitekerereze, ariko tukemera iby'ubwenge bwacu bwashyikiriye. Ni ukuvuga ngo twemera ibintu biri hafi yacu. Spirit knows spirit, and it knows what the spirit knows, and flesh knows what flesh knows. And whenever we believe by what our mind can understand. Ibi bitekerezo And this thought, ni rusange mu biremwa byose biri mu isi. it is general and common to all things that are created in earth. Byose biratekereza. It all think. Niba umuntu anyura agakominikana n'abandi, This is how you can go through by communication. ibitekerezo bidutandukanya n'inyamaswa kuko zitekereza ukwazo natwe tugatekereza ukwacu. Thoughts differentiate us with animals because we think differently. Ariko kandi But again, hariho n'ubugingo buzima bwa Kristo, apana ubuzima rusange abantu babaho. there is life, real life from Christ, not general life we all live. N'ubugingo Bibiliya ivuga yita ibyaremwe bishya. Iyo tumaze kwemera iyo mirimo yakorewe muri Kristo Yesu, tuba duhinduwe tukaba ibyaremwe bishya. It is the life that, the Bible consider it like the new creations. Whenever we believe in Christ or we are transformed, this is how we become the new creation. Kugira ngo umuntu agire ibitekerezo bizima ariho, ni umugambi w'Imana kugira ngo bya bitekerezo abiyoboze isi n'ibindi biremwa byose biriho. For you to have good thought when you are alive, it is the plan of God so that you may lead positively the earth and other creation. Kugira ngo umuntu agire imitekerereze yo muri Kristo ari bwo bugingo buzima bw'ubumana, ni umugambi w'Imana kugira ngo tubeho ubuzima bukiranutse tutabiheshejwe natwe, tubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. For you to have good life in Christ, it is the plan of God so that you may live by faith and not given by ourselves but given by Christ. Iyo ni imitekerereze ibiri ihuriye mu mubiri umwe, imitekerereze y'umuntu n'imitekerereze y'ubumana. Are two different thoughts which are combined in one person. It is a godliness thought and human beings thought. Uruganda rero rw'ibitekerezo rubera mu mutwe, mu bwonko, mu bwenge bwacu. So the factory of thoughts, it's in our mind, in our brain, in our head. Hanyuma urugamba rw'imigambi rukabera mu mitima, mu mitekerereze. N'ubundi iyo tuvuga umutima biological, umutima ni inyama gusa. Whenever we talk about heart, biologically it is like flesh only. It is not something else. And the spiritual battle take place in heart. Impamvu umutima n'ubwenge tubikombina nuko umutima uri direct ku bwenge kuko niwo woherereza ubwenge amaraso. Iyo muvoma ikorwa n'umutima. Hari igihe rero tubikombina tukavuga umutima cyangwa ubwenge. Byose biri mu ubwenge cyangwa kugambirira. Dushobora kuvuga ngo umutima uratekereza, ubwenge bukagambirira. Ni ibintu bisa bikorerwa hamwe kuko kubitandukanya abantu benshi bashobora kubitandukanya. The reason why we speak of heart and mind, it is because that are two combined things. In other ways, it works in hand. We can say that the heart plans and the heart fulfills the plan. It is because people cannot even be good at differentiating them. They're one thing, but working in different names. Dawidi yageze ku mutima, And David spoke of heart. aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye. And he said, I kept your word in my heart. Yahise muri stoke, mu bubiko. He called the heart a store. Umwanditsi wundi arongera arandika aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. And another author wrote and said, protect your heart more than anything that's protected. Ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Because it's where word of life comes from. Undi agiye kuvuga aravuga ngo imitekerereze y'umuntu ingana n'uko ari. Ibitekerezo uko umuntu atekereza niko ari. And when another one was going to say it, he said, you're equal to your thought.
uyu mwanya Now, turi kuvuga imigisha yo mu bitekerezo. we're talking about the blessings of thoughts. Ntabwo ngorana ndavuga mu buryo bworoheje cyane. Imigisha yo mu bitekerezo ni rusange kuri buri muntu wese, ariko si rusange ko buri muntu wese akoza y'ukuboko kwakira iby'Imana yasitotse. Actually, the blessings from the thought, it is it's given in general, but not everyone who's blessed to touch the blessings from thought, like God have planned to bless you. Reka tubivuge twitonze gahoro. Let's talk about this in a slow motion. Ntabwo buri muntu wese afite umugisha mu bitekerezo. Everyone has blessings in thought. Ariko se ubundi bitekerezo ni iki? But therefore, what's thoughts? Rimwe na rimwe iyo abantu bapima ibitekerezo by'umuntu bahera ku bunararibonye bwe, experience. Sometimes to test someone's IQ, they start from your experience. Ubundi umuntu atekereza bingana n'ibyo yabonye, agatekereza bingana n'ibyo yumvise. Actually, you think concerning to what you've seen and what you've heard. Rimwe urwo ni urugero rwa kabiri rw'imitekerereze. That's a second example of thoughts. Kuko iyo umwana kivuka, umwana w'uruhinja, Because when a newborn is coming, tabazi ngo aratekereza iki mu mahitamo, nta rugendo rw'ibitekerezo akora mu mitekerereze, mu miterere ye nta rugendo agira. in his characteristics does not have the journey of thinking, because he doesn't know what to think about at that Iyo time. ubwenge butangiye kugenda bukura, areba igikuza ubwenge ni iki, naho nyiri ubwo bwenge ari. What makes his wisdom grow, it is where the owner of wisdom is. Narababwiye ejo hari ibyo umuntu arya bigafungura amayindi y'umuntu. Yesterday I told you that there are some meal you can take and your mind get opened. Ibyo umuntu areba bigafungura cyangwa bigafunga. Nimvuga gufungura, mujye mwumva ko hari n'ibikora ikinyuranyo cy'ibyo mvuze. Hari n'ibyo umuntu areba bigafungura amayindi ye cyangwa bikayifunga. Of course, whenever I talk of opening, listen from closing also. There is what you can see and it open your mind. In another way, in another hand, you can see some things and you block your mind. Niyo mpamvu bene data nshuti z'umusaraba, ibi ndabasengera ku bwa Kristo nanjye nisengera. Imana ijye ibahitiramo iby'umumaro mukwiriye kureba no kumva. This is why, dear brethren, I'm praying to you for Christ that God should make a good choice for you to what you should understand and Kuko see. byafekta imitekerereze yacu. Because it affects our thoughts. Mwese murabizi turi abanyarwanda. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo uburere buruta ubuvuke. A Rwandan have said a parable and said that the way you grow, the way you're raised is greater than how you was born or where you was born. Nukuvuga ngo aho umuntu yarerewe hamwafektinga kuruta havuka. It means where you grow affects you more than where you was born. Iyo ugiye kugira icyo umenya, umenya ibingana naho wanyuze. When you're going to know something, you know according to where you've been. Ibyo byose ni imitekerereze y'umuntu turi kuvuga. Those are thinking capacities of the person we're talking about. Rero hari ubwenge bw'umuntu Bibiliya ivuga, So there is wisdom of a man that the hakaba Bible ubwenge says, bw'inyamaswa abantu, and the wisdom of animal men, ari bwo bw'amayoberane butuma abantu bahemukirana kugira ngo babeho. Umuntu akaba afite icyo twita amayeri mu Kinyarwanda. which is so what we call confused wisdom. That's why people betray each other, do wrong things. Hakaba ubwenge bw'uburiganya ari bwo buryarya bwa Satani. And there is a betrayance wisdom which is called a hypocriticism of the devil. Ariko hari n'ubwenge bw'Imana, But as well there is wisdom of God, aricyo Bibiliya ivuga ngo niba ubuze ubwenge busabe. which is what the Bible leads us that if you lack wisdom, ask from it. Natangariye umugabo witwa Salomo. I was surprised by the man called Nukuri Solomon. yasabye ubwenge atari maso. Ntabwo yarakanuye. Salomo ntiyarakanuye, yararyamye ari Gibiyoni ku kinunga amaze gutambira Uwiteka araryamye. He was alert. He was not sleeping. He was at the climax of Gibeon, and he called for God to give him wisdom. He was not sleeping. Mu nzozi In dreams, Imana iramubwira ngo nsaba icyo ushaka. God granted him to ask for whatever he wanted. Salomo aravuga ngo numpa ubwenge. And Solomon said, I need wisdom. Uyu mugoroba Tonight, Imana iguha may ubwenge. God give you wisdom. Muri aya masengesho y'iminsi 7, There's prayers of 7 Imana days. iguha ubwenge. May God give you wisdom. Ubwenge bw'Imana bwuzuye icyubahiro, Wisdom of God is filled glory. bwuzuye imbaraga. It's filled power. Ubwenge bw'Imana ni intwaro, Wisdom of God is sweep. burema intsinzi, It creates
create bwuzuye victory. amahoro, It's filled ni peace. umugisha ku bandi. It's a blessing to others. Ubwenge bw'Imana The wisdom of ni God. urufunguzo rw'amahoro y'ibihe bihoraho. It is the key of everlasting peace. Imana ibaha ubwenge bwayo. May the Lord give you his Uyu wisdom. mugoroba Imana itumanurira ubwenge bwayo. Tonight, may the Lord give us his wisdom. Haleluya. Hallelujah. Icyo nise ubwenge bw'ubumenyi What I call wisdom of knowledge, ni ubwenge buhahano. it is wisdom that's artificial. Ubwo twiga ku ishuri, What we acquire from school. kugira ngo ubu bwenge tubuhahe cyangwa tubuvumbe cyangwa tubwumve, For us to know or to learn from this wisdom or understand it, bisaba ko tuba dufite ubwenge karemano buri naturel. it requires to have natural wisdom. Ubu bwenge buri naturel, And this natural wisdom, ubwenge buri artificiel bw'ubukorano aribwo twita amashuri. Ibyo twize byose ni ibikorano, of course. artificial wisdom, what we acquire from school or by nature outside. Kugira ngo bugire aho bufata ubu bwenge bw'ubukorano, nuko tuba dufite ubwenge karemano bwiza, buzima kandi butunganye, ubwenge busevinga ibyo twumvishe kandi bugasobanura ibyo twumvise. For it to connect with natural wisdom, it requires this natural wisdom to be there so that it may keep and store what we artificially acquired. Impano rero Imana yahaye umuntu ikimurema, imutandukanya n'ibindi bikoko n'ibindi binyabuzima biri mu isi, n'ubwenge. So the great wisdom that God gave a human being that differs them from other animals, it is wisdom. Iyo dusaba ubwenge tuba turi gusaba ibyacu, n'umurage. When we ask for wisdom, we are asking for our belonging. It's our inheritance. Imana yarabitwemereye. God have already granted it to us. Kandi n'ubwenge buherekejwe, Bibiliya iravuga ngo n'ubutware. The Bible says that it is the wisdom is quoted by authority. Umuntu wese ufite ubwenge agira ubutware. He whoever with wisdom has also authority. Mbere yo gatoya ya Kristo, Before Christ, abantu bose bari bariho b'abahanga b'abanyabwenge bajijutse, wise people who was there ni abantu bari barize amategeko y'Imana. are the people who learned the commands of God. Abantu bari barize amategeko y'Imana bari abanyabwenge, bari abahanga. There was the people who learned commands of God were magis and wise. Kuko kubaha itegeko ry'Imana ubwabyo byatumaga umuntu avumbura ubundi buryo bwo kubana n'Imana. Because to respect the law and commands of God, it would open another door of living well with God. Imana ifashe muze kunyumva. Kubaha itegeko ry'Imana Honor the law of God. cyari igisobanuro cyo guhabwa ubwenge n'Imana. It was the meaning of being given wisdom by God. Imana ifashe igenda inyibutsa ibyanditswe, tugende tubiganira tutavuze amagambo ya Anicet. Niko Pawulo abwira Abakorinto, aravuga ngo sinaje ari nge gusa. May God remind me scriptures that we may be referring to them so that we won't talk about the ideas of Anicet as the Paul texted to Corinthians. Nicyo cyatumye Imana imara kurema umuntu, iramubwira ngo maze, niko Yobu yanditse 28:28. Yaravuze ngo maze Uwiteka abwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo. This is how in the book of Job 28 the Bible says that honor the Lord it's wisdom. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Honoring the Lord is wisdom. Kandi noneho kuva mu byaha, And being out of sins. ese namwe niko mubyemera? So do you believe it such? Niko ijambo ry'Imana ribivuga kandi n'ukuri ndahinduka. This is what the truth of the word of God says. Uyu mugoroba Imana yugurure umuryango wo kuyubaha. Kubaha Imana kuri wowe bibe automatikoma, ubishobore wowe ubwawe utagombeye kunanirwa nabyo, Imana ibigushoboze. Tonight may the Lord open automatically the door of honoring him, and he helps you because you can do that for yourself. Abandi bari bafite ubwenge, Others had wisdom. ntabwo ari ubwenge bw'Ubumana, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu, aribwo ubwenge bw'abakarudaya, bwari ubw'abacunyi, abapfumu, abashitsi n'abakonikoni. They had no wisdom from God. It was the wisdom of man animal, the wisdom compared of Chaldeans. Muraza kumbabarira,
You shall be sorry for me. sinze kubatera urujijo mu mitekerereze. Please do not be confused in mind. Ariko Imana irema umwana w'umuntu, But when God created a man, ubwenge yari imuremanye bwari buhagije. the wisdom he created him with was enough. Ikintu cyatuma ubwenge kamere bw'umuntu waremwe n'Imana bucogora ni igicumuro cya Adamu na Eva. Something that has made the wisdom of man get discouraged or become low. It is the transgression of Adam and Eve. Niki giproduce ubwenge, niki kidiri ubwenge bw'umuntu, nibyo umuntu amenye. What dilute the wisdom of a man? It is what you acquire. Bibiliya iravuga ngo ntimuzarye ku giti cy'ubwenge bumenyesha ikiza n'ikibi. Ni igiti cy'iki? The Bible says that do not consume the tree of wisdom that can let you know what's good and bad. It is the tree of what? Of wisdom, of course. Ni igice cya kabiri igitabo cy'Itangiriro umurongo wa 17. It is verse 17 in the book of Genesis, Igice cya kabiri umurongo wa chapter 17. 2, verse 2. Chapter 2, verse 17. Yes, haravuze ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha ikiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Ni igisobanuro It is a meaning cy'uko ubwenge karemano Imana yari yaremeye muri Adamu or that natural wisdom that God created in Adam, bwari ubwenge busabana bukumvikana bugahura bukamenya Imana. it was the wisdom that interconnects, made together for the purpose of knowing God. Satani amenya ko umwana w'umuntu n'abana ubwenge buzi Imana bukasabana nayo bukayinezeza. Satani amenya ko atazigera agira icyo abona avangira umuntu utigeze atera Imana, yateye umuntu agendereye ubwenge bw'ubumana buri mu muntu gusa. And after the devil realized that this wisdom, it is to make a man live well with God, he attacked by confusing the mind and understanding of a man. Uyu murongo uze gukonfirima ibyo twavuze ko ubwenge bwicwa cyangwa bukarerwa n'ibyo kurya nabyo. Adamu ubwenge bwe bwishwe n'icyo yariye kandi yanakibujije. May this scripture confirm to you that wisdom can be, it can grow by what you consume or what you acquire, because Adam also was confused by what he had learned or what he has ate. Nicyo cyatumye abantu bubahaga amategeko y'Imana byabaga bivuze ngo bihakanye imirimo ya Adamu, bemeye gukiranukira Uwiteka, Imana igafungura imitekerereze yabo. This is why for the people who deny the workings of Adam and they accept to honor the commands of the Lord, God should decide to open their mind. Ikavuga ngo ubwo muri ku ruhande rwanjye nanjye ndabaha ubwenge. And he say, as you belong to my side, I will grant you wisdom. Nanjye ndabaha ubwenge. I will grant you wisdom. Umuntu uri ku ruhande rw'Uwiteka Imana imuha ubwenge. He who on the side of the Lord, may God give you wisdom. Abandi nari mbabwiye bagiraga ubwenge butari ubw'ubumana n'ubwenge bwa Satani, aribwo Bibiliya yitubwiye inyamaswa abantu, aribwo abantu bakoresha bahemuka. Father, I told you was wisdom from the devil, which the people used to betray and do evil things. It is the wisdom from Satan. Ubwenge bwa Satani bukorera mu bigaragara. It works in visible things. Ubwenge bw'Imana bugakorera mu bitaboneka. And the wisdom of God works in invisible things. Satani yagiye kugutera azana intumbi y'uwapfuye kera akakubwira ngo ndakwica. Imana yajya kugukiza ikakubwira ngo ninjye kuzuka. When the devil is going to kill you, he brings the proof of the dead person that I will kill you. But when God is going to rescue you, he visits your mind and he tells you that I am the resurrection. Kuzuka ntabwo ari igihamya wereka umuntu ngo kuzuka, ahubwo fact yo kuzuka nuko Imana iri kubivugana n'umuntu hari uriho. The fact is that resurrection is not a tangible proof, but is that God is talking to the living person. Ariko Satani yaguhahamura afata urupfu afata intumbi akavuga ngo dore niko Paroni yabigenzaga mu gikombe. But when the devil wants to terrify you, he just takes the dead body of a person who died and shows you that, look, I'm going to kill you. This is what Aplon used to do in the valley. Ubwenge bwubaha Imana bwari mu gice cy'amategeko y'Imana no mu bizaba by'Imana, aricyo Bibiliya yita ibyiringirwa, aricyo gitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi. Ibyo bice bibiri, amategeko n'ubuhanuzi, niho hari ubwenge bw'Imana. The wisdom of God was in command and prophecy, which is the Bible calls it the
wisdom of God. Satani And the devil arangije ashira ubwenge bwe, took his wisdom. murambabarira nababwiye ngo murambabarira, afata ubwenge bwa Satani abushira mu mbaraga zo kureba ibitaboneka, aribwo bucunyi, ubupfumu, ubushitsi n'ubukonikoni. Satan took his power through sorcering and witchcrafting into the same image of seeing invisible things like to God. Muribaza, You can imagine. hari umuntu w'umuswa utarigeze wiga umubare urwanya Imana? Is there any weak person who didn't do mathematics who can go against God? Umuntu w'umuswa mu bijyanye n'ubumenyi bw'iyi si w'injiji, A weak person concerning the knowledge and skills of this world, whom we can call ignorant, ntabwo arwanya Imana, ahubwo yifitiye inzika ko Imana yamwimye. Yemera ko hari ibyo ifite ariko yarabimwimye. he does not go against God, but he has a grudge against God because in his mind he believes that God did not to give him something under his capacity. Ariko umuntu w'umunyabwenge mu by'iyi si, mu byo kujijuka, utemera Imana, wavuga ko itanabaho kuko ibyo afite siyo yabimuhaye. But the person wise in this world of world, he just said that God does not exist because he's aware that maybe God did not give him the wisdom he has today. Muzi impamvu Do you know why? kwiga cyane no kumenya cyane bisatira kuyoba? Learning much and knowing much, it's closer to ignorance. Nuko se wo kumenya, It is because the father of knowledge, abahanga bakumenya batangiriyeho kumenya, wise people, great people who knew before, bacukumbuye imibereho y'isi n'ubuhanga bw'isi bafite inzika y'Imana. they searched the knowledge of knowing more about what, having the grudge against God. Ibi byose mwarabyize mu mahistware. And you've learned all this in history. Muzi ba Isaac Newton, You know Isaac Newton. nibo batumye tugenda mu mamodokari, indege n'ibindi, shimi, ibintu byinshi nibo babikoze. That the ones who worked on chemistry and made us work in cars and planes and other things. Ntabwo nza gutinda iby'imitingito yabaye mu Budage, ikaba mu Bagiriki, bamara gusenyuka abapadiri bakabwira abantu ngo ni igihano Imana ibahannye, bigatuma abafilosofi bitandukanya n'Imana itababarira, batangira gucukumbura bafitanye inzika n'Imana, babyara ubumenyi butaba mu Imana. Bamaze kubumenya baravuga ngo Imana ntibaho, ibi bikozwe natwe. I won't take long talking about this earthquake that took place in German and in Greek, whereby people saw this and the priest told them that this is the punishment from God. And the philosophers did a research with a grudge against God, and they said that God does not exist because of the wrong he did for them doing that research. Umubare twiga uvumbuwe n'abakarudaya. Mathematics, we've learned, it was researched by Carudians. Abakarudaya ni abarozi bavuka mu Buhinde. And Carudians are witches born from India. Ni abarozi bo muri Babuloni. There are witches from Babylon. Nimubyibuka, ishyanga ryubahaga Imana ryananizwaga n'abakarudaya. If you remember, the nation that would honor God should be discouraged by Carudians, Ninde ushyize ku murongo iyi siyanse dufite? Ni Umugiriki. who have set what the science with learning. It is a Greek person. Bemeye Imana ryari? Ariko Pawulo ageze mu Bagiriki ababwiriza umusaraba n'urupfu n'umuzuko wa Kristo. When did they receive and accept God? It is when Paul reached to them and teach them about cross and resurrection of Christ. Nimusoma 17 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kugera ku gice cya 21 murahasanga ayo magambo. When you read in the book of Acts 17 up to 20 something, you'll find those words. Yasanze abastronomiste bo mu Bagiriki basenga imibumbe. He founded the astronaut from Greek. They are praying the universe. Biroroshye ko umuntu usenga umubumbe najya kuwukwigisha arakubwira imbaraga zawo, iz'Imana ntazikubwira. Niyo mpamvu muri siyanse dushaka mu Imana tukayibura. It is easier for the person, an astronaut, to teach you to believe in God through the planet or universe. It's easier for them because they know it. This is why in science we can try to match it with God, but it doesn't work. Pawulo yarababwiye ngo ubwo nagendagendaga iwanyu, Paul told them that when I was moving around to your place, nasanze ikirorero cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. I founded a village written on word of unknown God. Arababwiye ngo iyo musenga mutayizi niyo ngira ngo mbabwire. And he told Hallelujah! them, the God you
pray and you don't know him, this is the one I want you to know. niyo nshaka kubabwira. This is the God I want to tell you. Ntabwo nshaka kurenga hano ngo mbanyure ko mu murari. Uyu Pawulo uvuga ngo iyo mutazi ndagira ngo nyibabwire, niwe wabanje kurenganya abataremeraga Imana kubera ubumenyi nawe yari afite. He is the one who decided to teach them about God and brought injustice depends to the wisdom that he had to the people who did not believe in God. Ariko niba hari ikintu kiryoha nukumenya ukongeraho kumenya Imana. But if there is something good, it is to be wise and adding on knowing God. Nugutunga ukongeraho gutunga Imana. It is to be wealthy Oh, and hallelujah. God. Hallelujah. Nugukira ukongeraho gukiranuka. It is to be rich and add on righteousness. Ibyo biraryoshye cyane. That's deeper seed. Cyane. Deeper seed. Pawulo yandikiye Abefeso ngo kuruta uko bimenywa. Paul texted to the is greater than Imana ishimwe. Praise be to God. Ibyo mwamenye byose, Everything you know, amashuri yose mwize, any level of Imana education, yongereho kwimenyekanisha kuri mwe. may God add unto Ibyo them mutunze byose, and everything you Imana own. yongereho ubutunzi bwayo. May God add on his wealth. Ibyo mukizeho, Whatever rich you Imana are, yongereho gukiranuka kwayo. may God add on his righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Arababwira ngo iyo reka nyibabwire. He told them that, let me tell you that God. Aravuga ngo ntabwo Imana isa n'izuba. He said God does not look like Aravuga sun. ngo irarirusha ubwiza kuko niyo yariremye. He said he is beautiful than sun because he created it. Aravuga ngo ntisa He n'ukwezi. said he doesn't look alike me. Irakurusha ubwiza kuko niyo yakuremye. He is more beautiful than the moon because he created it. Aravuga ngo muri mwebwe He said in you, harimwo abahimbyi b'indirimbo bajya bagerageza kuririmba ibihimbano byayo ariko ntimuyisobanukirwe ngo muyimenye. there are some song makers who try to sing about God, but you don't understand him and know him deeper. No mu banditsi banyu harimwo abanditse amateka yayo ngo ariko ntimwayihishuriye ngo muyimenye. Even in your authors, there are people who wrote about his history, but you didn't know him more and understand it more. Bari bararangariye mu bumenyi no mu bupfumu. They was distracted in knowledge and sorceling. Ubwenge buhahano n'ubwenge bupfuye bwa Satani. Artificial knowledge and dead wisdom from the devil. Niyo mpamvu muzasanga abantu benshi bakomeye ku isi batubaha Imana bagira bapfumu. This is why you'll find great people on earth who doesn't honor God has some sorcerers to help them. Abantu benshi bakomeye iyo batubaha Imana baba bafite umupfumu bapfumurira. Many people, many great people, big number of great people, whenever they don't honor God, they have a sorcerer to witchcraft and tell them what shall happen to them. Ibyo bicaniro duhora turwana nabyo buri munsi. We always fight to those altars. Duhora dusenya ibyo bicaniro buri gihe. We always break those altars. Daniel, yinjira mu muryango w'i Babuloni. entering in the gate of Babylon, Yinjiriye mu irembo ry'iburengerazuba bwa Babuloni, ubwo bwari burasirazuba bwa Isirayeli. he entered in western side of Babylon. To mean it was in east of Israel. Ryari irembo ry'ikigirwamana cy'umwiyereko, imyidagaduro. Iyo biyerekaga bari gushima ku byo bagezeho, bimurikaga mu maso y'ikigirwamana bitaga Rempiya. Rempia idol, it was the gate of him that they used to entertain when they're celebrating their achievement. Haza abagabo bafite Imana muri bo bagomba kunyura mu marembo y'ibigirwamana. And it came the men who possessed God and they wanted to go through their gates. Daniel akimenya iryo banga ryonyine. And after Daniel realized that secret only, yabwiye abahungu b'abanyagano bari kumwe abana 60, arababwira ngo inanga zanyu ni muzimanure, timunyura imbere ya Rempiya muri gucuranga itagira ngo natwe turi guserebura intsinzi yayo. he spoke to 60 captive men that please take down your guitars so that Olympia won't think that we are celebrating his achievement of success. Aravuga ngo amajwi yanyu yo kuramya no guhimbaza ntazumvikane muri Babuloni, Rempiya itazagira ngo mwayiyobotse murayikorera. He said, do not allow your voices to be heard before Olympia so that he won't think that you've been going to celebrate and be part of him. Baravuga ngo ibyo bizatuma Imana ifata icyemezo cyo kudusubiza i Yerusalemu.
And they say, that shall make God make a decision to take us to Jerusalem. ikintu gitangaje, Something amazing. ubwenge bwa Satani. This wisdom of the devil. Twaganiriye ku bwenge kugira ngo tuzavuge ibitekerezo, twabonye ikibyaro ibitekerezo. Nta gitekerezo kivuka hatariho ubwenge. We talked about wisdom so that we may learn of how you can get ideas, because no idea can come without having wisdom. Ubwenge bwa Satani aho buva bukagera, ikibubyara n'intego yabwo ni ugucogoza, ni ugukoma mu nkokora no gukubita umuntu w'Imana kugira ngo intumbero yo kugera mu rurembo rw'abizera ikurweho. The wisdom of the devil has the role to distract and disturb the children of God so that they won't enter in the gate of believers, the gate of God. Ubwenge bwa Satani And the wisdom of nubwo devil, kurogoya abera, it is for distracting nubwo saints. gutuma babaho ariko baganya, It is for letting them live but lamentating. nubwo gutuma babaho mu marira n'imiborogo, It is for taking them into lives of cries and weeping. nubwo kurwara kugira ngo babeho muri formire mbi cyane kugira ngo ntibabe abantu bo kwifuzwa abandi batazifuza kumera nkabo. It is there for them to live the life of sickness so that there won't be people to be wished, so that none shall wish to be like them. Mutekereza ari iyihe mpamvu Satani yagerageje Yobu kandi Imana yamubwiye ngo ntacyo uzamutwara ubugingo bwe ntuzabubona? Do you think of why, the devil decided to try Job while God have told him that though you can try him anyhow much, he won't take his life? Kwari kugira ngo Satani akure Elifazi, Zofari na Biludadi n'umugore wa Yobu, abakura umutima bose bashakisha ishusho y'imirimo y'Imana kuri Yobu bayiburi. It is that the devil should take the heart of the wife of Job, Eliphaz and Bildad, so that they will think that no works of God that exist upon the man. Bijya bishoboka ko Satani azaga kubita urugo rw'umuntu wasenze kugira ngo nugira imbere y'abantu b'Imana unanirwe guhamya imirimo y'Imana, uhinduke igisuzuguriro ku batizera Imana. Niyo ntego ya Satani. It is possible that the devil can attack the marriage of a person who honor God, and he hits you so that you won't be capable to testify and witness the God you've got to know, and those non-believers believe that God does not work. Umubyeyi ucuruza akabari, The mother or a parent who do business of bar, si igitangaza ko umwana we yaba umubyinnyi muri ako kabari, it's not a miracle to see his child being a dancer in that bar. ariko biratangaje kubona umwana wa pastori yaraye mu kabyiniro ari kubyina mu kabari. But so surprising to see the child of a pastor spend the night dancing in a bar. Byoroheye Satani gukoresha iyo shusho atuka Imana ya pastor. It is easier for the devil to use this image so that he may insult the God of the pastor. Satani ubwenge bwe afite, His wisdom, Satan's wisdom, ntabwo bukora direct ni indirect. it does not work directly, it works indirectly. Bukubita iburyo bushaka gutuka ibumoso, It hits left in need of insulting right. bukubita inyuma bushaka kubabaza imbere. It hits back in need of hurting forward. Nicyo cyatumye avuga ngo mu mubiri we ubugingo bureke n'ubundi sinzamubona, ariko ntaca mu minsi mike ndi bumugumane. Elifazi araba yarakutse umutima. This is why he said, give me his flesh, though I'm aware that I won't get his soul. Actually, in few days, Eliphaz shall be terrified. Niyo mpamvu And this is why, hambere ahangaha gukizwa, for some past years, to be saved, kwitwa umukozi w'Imana, to be called a servant of God, bahitaga bakubwira ngo bamwe batagira inkweto, they directly used to say, the one who doesn't have shoes, bamwe abana babo batiga, those whom their children doesn't go to school, bamwe b'abakene, the poor ones, b'abantu basuzugurisi babinjije mu mitekerereze. ignorance, despised people. Bakubwira ngo ntabwo naba umukristo ngo ibyabo ntibigira gahunda. And they say, I can't be a Christian, they don't have order in their mind. Ntabwo ahakanye Imana kubw'imitekerereze ye, He's not denying God, he's referring to his thoughts. ahakanye Imana kubw'ubumenyi bwicaye mu mitekerereze. Noneho Imana yacu ntabwo ayizi nk'ibyo yamenye, biratandukanye. He denied God, referring to what's seated in his mind, and what you've got to know about God differs from what God is for real. Ntabwo akora, Imana ntikora nk'uko twigisha. God does not work as we teach. Imana ntigira formule. God does not have a formula. Rero iyo igiye kwimenyekanisha mu mutwe urimo formule, irabanza igateza impanuka ikomeye cyane. I know. When he's going to let himself be known in a head which has a formula, it first causes a great accident. Kugira ngo yumve na formule twumvise. For this person to understand and believe
referring to the formulas we have in head. biragoye. It's tough. Niyo mpamvu abantu bazi ngo Bibiliya irivuguruza. No. This is why people think that the Bible contradicts itself. No. Hari umuntu twari turi kuganira ijambo ry'Imana namwibukije muri Yesaya igice cya 5. There is a person we've been conversing the word of God, and I reminded him of Isaiah chapter 5. Bibiliya iravuga ngo nuko duhawe umwana w'umuhungu yatuvukiye azitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'amahoro, umwami w'amahoro. The Bible says that therefore we are given a son, a baby boy. He was born for us. He shall be called God of peace, miracle, and great God. Umuntu uri kwikoranabuhanga nadushyirireho icyo gice. Please, you on technique. Igice cya 5 igitabo cya Yesaya. Book of Isaiah. Igice cya 5 Imana ibikubashishe kandi biguheremo umugisha bikore vuba. May God help you and bless you with that and do it faster. Sorry, ni igice cya 9:5. Chapter 9 verse 5. Exactly, yeah. Haravuze ngo nuko umwana yatuvukiye. Duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Siko ijambo ry'Imana rivuze. Dushirireho Matayo igice cya 10 umurongo wa 34. Matthew 10:34. Hallelujah. 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 Iyo umuntu afite formule nyinshi mu mutwe, when you have many biragorana. Formulas in your head, it is harder to understand what ntabwo ari is spirit. 14:34. Haravuze ngo mwige gutekereza ko nazanwe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota. Do not think that I came on earth to give you peace. Iyo umuntu afite ibiforumire byinshi, When you have many formulas in your head, aya maverse abiri yonyine arahagije kumwirukana iteka ryose muri Bibiliya no mu rusengero. these 2 verses are enough to chase him totally from church. Niyo musanga umuntu araza akavuga ati ngewe ndi docteur narize ibi bintu ntibisobanutse bigenda byivuguruza, ashingiye kuri formule z'ubudocteur, ashingiye kuri iyo niveau d'étude, byonyine birahagije kujya kuvuguruza. This is why a person can stand here and say, I am a doctor, and the scriptures are contradicting each other. Because he has this level of education, it's enough for him to go against the Bible. Ntabwo Kristo Christ ashobora gutanga amahoro atanyuze mu nkota. cannot give out peace, not through sword. Kugira ngo amahoro abeho nuko abasimbuye intambara, kuko iyo habanje intambara amahoro akima, birasobanuye ngo araruta intambara gukomera. For peace to exist, it comes first battles. So whenever battles comes out of peace, it means that peace is greater than battle. Niyo mpamvu avuze ngo sinazanywe no kubazanira amahoro, kandi nanjye mbabwije ukuri, uretse ibiforumire bya forumata abantu mu mutwe, Yesu ntiyigeze ahisi amahoro, ahubwo yahaye abizera bari mu isi amahoro. I'm telling you, the Bible is telling you that I didn't come to give peace to world. The truth is that Jesus did not give peace to the world. He gave peace to the believers. He first fought for it. Hallelujah. Hallelujah. He first fought for it. Niki gituma Imana yitwa Uwiteka? Why does God is called Lord? Nuko yabanje kunyura mu rupfu irarunesha. It is because he went through death and he overcame it. Ntabwo yakitwa Uwiteka urupfu rutarayisuzuma. Twatekereza ko ushobora kuzicwa n'urupfu, kugira ngo yitwe Uwiteka irabanza inesha urupfu. Hallelujah. He is called the Lord because he overcame the death. For him to receive this great name, it is that he fought first with death and he overcame it. Nicyo gituma Yesu atanga amahoro yo mu nkota. This is why Jesus gave out peace from sword. Kugira ngo nibayibangura uzayibwire ngo si ubwa mbere. So that if it's taken up, say it's not the first time.
time. urupfu niruza urubwira ngo narapfuye napfanye na Kristo. If death comes, tell it that I died with Christ. urubwira ngo n'ubundi sindiho, Tell it that I'm not even urubwira ngo alive. narazutse. Say, I have resurrected. amahoro y'abizera The peace of Kristo believers. yavanye igorigota, Trust God it from ayavanye mu God. mahwa, He got it from ayavanye mu death. macumu, He got it from priests. ayavanye mu mishubi, Got it from earth. ayavanye mu mva. He got it from ni grace. igisobanuro cy'uko ayo mahoro adapfa. It means that this peace never ni dies. amahoro y'umurwanyi, It is the peace of ni fighter. amahoro y'umuneshi. It is the peace of victorious man. umuntu wese ukenyeye amahoro akuye mu nkota yitwa intwari. Everyone who needs peace from sword is called hero. buri muntu wese iyo afite amahoro akuye mu nkota. Everyone, if has peace from sword, we salute it by respect. niyo mpamvu amahoro y'abizera That's why the peace of believers akuwe mu rupfu. is out of death. niyo mpamvu satani akikwereka ngo urapfuye, ariko Kristo akakubwira ngo humura nige kuzuka. This is why the devil tells you that you're dying, but Christ tells you that fear not, I'm the resurrection. mwanyikiriza haleluya, Can you say hallelujah? haleluya. Hallelujah! imana ishimwe. Praise be to God. ni ibiforumire bigenda bitubuza kumva Imana, kuko ubumenyi bwaturutse mu bantu batumvira Imana. noneho dore igitangaje, Are formulas that obstacles to know more about God, and this knowledge it's from the people who had those acquired those sciences, and this is something amazing. Babuloni imaze gutera imbere, After Babylon developed, yadukanye ubuvuzi n'ubuhanga, it came up with treatment and wisdom, yadukana ubutware buteye ubwoba. with great authority. noneho abisiraheli aho kugira ngo bagwize ubumenyi n'ubuhanga And- bacumura ku Mana. And instead of Israelites to have more skills and knowledge, they sin against God. Imana iravuga ngo kubavanga n'ubundi basanzwe basa, ariko reka ngira intego, ubundi barasa niyo batari kumwe, umuyuda n'uw'Ababuloni barasa. And God said to mix them together, they look alike, nothing would be done. I better have a purpose, a goal. Actually, they look alike the same. Iravuga ngo kubavanga ntacyo bintwaye. And he said, it doesn't matter for me to mix them. Ariko irangije But then, iravuga ngo reka mbavangire kugira ngo Babuloni imbere ishuri ryigisha abayuda. he said, mix them so that Babylon may be the school that will teach Jews. munyumvire mu bwenge butekereza. Please be active in your mind so that you can understand. my words. Babuloni izigisha Isiraheli. Babylon will teach Israel. Isiraheli ibera umutego wa Babuloni. Israel will become a trap to Babylon. Imana yabwiye Nebukadineza ngo narabaguhaye ubigishe ngo bampanire, ngo ariko ngiye kuguhora ko wakubise ukarengera. God told Nebuchadnezzar that I gave them to you so that you may teach them and punish them for me. But I will punish you harder because you exaggerated. Baburo uri indyarya uzabinjiramo kugira ngo bazamenye strategy zawe, nuko baza kwiga uko uteye. Ndabemereye n'ubundi musanzwe musa, nibiga ubwenge bwawe kugira ngo butazabavanga n'ubundi bamaze kuba bisi, kuko sinzabarwanira. Ubwo bwenge bwawe bazabugutsindishe kuko n'ubwoko bwo gutsinda. He said, Babylon, I know that you are an hypocrite. You will not fail to enter in them. So let me give them to you because you already mixed. They learned some wisdom from you so that they may overcome you, because there are nations who are supposed to overcome. Mwagize ngo niki kindi gituma Imana yemera urubyaro rw'umukiranutsi rwiga ubumenyi bwo mwisi, nukugira ngo tubutsindisha abamenyi bo mwisi. So why do you think God can allow the children of a righteous may learn this wisdom of outside earth? It is that we should use it to overcome the world's people. Kuko izi kubumenyi bwabo buzarangirira hano. Because he's aware that their wisdom shall be ended on earth. Iragaruka ikavuga ngo ari ku rubyaro rw'umukiranutsi wanjye. He comes back and said, the offspring of my righteous, Nzarwigisha ndugira inama ndwereke n'inzira runyuramo. I shall teach it, advise it, and show it the right path and right way. Wiga umubare, You learn mathematics, Imana igateraho agakiza. and God stamp in salvation. Niyo mpamvu mubona tugira abahanga b'Abakristo. This is why we have some great people, wise, who are also Christians. Niyo mpamvu twicara muri Erayono tukavuga ba dokteri benshi. This is why we sit in Ah, Elayon and we professors, talk of tukavuga professors, doctors.
Imana yaguhaye ibanga ryo mwisi kugira ngo ube umutware wo mwisi ubayoboze inkone ebyiri God inshyimbo n'inkoni ubutware n'umwuka. God gave you the wisdom of the word so that you may rule and reign them with double authority, wisdom and as well spirit. Amen. Amen. Imana ishimwe. Praise be to God. Ubu bwenge This wisdom bwose butuma tugira iyi mitekerereze igenda igongana ikubitana, that permits us to have this wisdom that always hit each other, buturuka kuko tubaha Imana. it comes from disobedience to God. Ngira ngo umuhanga wese muri mwe azi ko umunyabwenge wa mbere ku isi atigeze yiga, ataranafite ubushobozi bwo kumva umuntu umwigisha. Actually, I think wise people among you are aware that the Exactly. best wise person on earth did not go to school, and he had no one to teach them or make them acquire something. Hari abana b'abajeni batari bashoboye kumvikana na ba mwarimu. I know. Mwarimu yandikaga rimwe na kabiri agahita Yeah. abyazamwo undi mubare akamubwira ati ntabwo ari gatatu gusa, ariko akareba ibindi biforumire akabyara ibiforumire I know. byinshi. Aho batari ko mwari know. nawe hari ahantu uri mubeshya. Umuhanga wa mbere ku isi ntiyigeze yiga no kumvikana n'abigisha ntibyari gushoboka. The first genius person on earth did not agree with the teachers, because some of you has experienced genius children in class. The teacher can write number 1 and they say, teacher, I can see number 3, number 4. Because they don't match in understanding. They have great knowledge and they cannot even understand each other. Ba Hubert Ashton's Bible Ashton's, bamwigishaga uburyo ashobora gucomeka itara rikaka agahita apima umuvuduko w'urumuri, akavuga ati kwaka ndabibonye mwarimu nawe arabizi, ahubwo urumuri rwirukanka mu gihe kingana iki, agahita amubwira ati ariko nubwo watsa itara ariko mbonye rivuduka kuri uyu muvuduko ungana gutya. the teacher would teach him how to switch on the lamp, and he directly not focused to what teacher knows, because he's seeing that he already aware of this, and he see the speed of electrical wires, how the light can be quick to come, and he say, I can see it has this speed. Niki gituma ubwo bwenge bukura? Why does this wisdom grow? Nuko umuntu yiha igihe cyo kuba wenyine I yitekerezaho. know. It is because you give yourself time to think about yourself. Igihe tumara turi kumwe n'abandi kiroroshye kugira ngo twifuze kugenda nk'abandi. The time we spend to be with others, it's easier for us to learn to imitate from them. Igihe tumara turi twenyine kiroroshye kugira ngo nacyo twongere tugenzura imitekerereze yacu, twongere dukurure za situwasiyo ya mibereho yongerize. Ariko umuntu wese utasubiye inyuma mu gihe tasubire mu kababaro akaviva imitekerereze ye, Imana irayikuza. Actually, whoever lives his own thinking, God can make you grow. Because if you spend a long time with other people, simply you can directly imitate them. But if you think of your past, you think of everything about yourself, it's easier for God to grow your thoughts. Niyo mpamvu Anicet sinkunda kujyana n'abantu gusenga ku musozi, nkunda gusenga cyane ku musozi, ariko iyo njyanye nabo ikirere gifungutse mpita numva hari abantu ndi gusiga, hari gahunda z'abantu nishe, hari abantu ndi kubangamira. Ariko iyo ndi ngenyine nta muntu mba mbangamiye, ntawe nsakuriza, ntawe unyumva, ndi ngenyine ndabuhoka mvuga ibindimo. Actually, this is why I mostly prefer to go to the mountains of prayers alone. Why? I go there, I think of myself, I pray myself, I just speak of listening to myself. None are distract to his plans, but if I'm with others, I think of the one's plan I'm destroying. I think of the people we're together while they're listening from me, so that God may grow my mind for going there alone. Abantu bafite agakiza rusange muri COVID twarababonye. In COVID, we have seen the people who have general salvation. Bari babuze urusengero, babuze korari, babuze pasiteri, babuze mwarimu, babuze protokole n'umudiyakoni, ibintu bakoze twarabibonye. Amabyeri munsi y'igitanda, za premise zari ziraho ngaho, bamwe bagira bati kuko bakirizwa mu bandi nta gakiza bafite kari personality. They lost their salvation in COVID because they have been missing the pastor, protocols, deacon, teachers, whoever, and they started having beers under their beds. Ariko abandi basomye Bibiliya, nibwo umukristo nyamukristo nibwo yasomye Bibiliya igice kimwe kirenzaho ikindi gice. But the real Christian, this is when he got an opportunity to read more the Bible, and he read it oftenly. Muzi impamvu imitekerereze y'abakristo itazamuka ihora ikrosinga munsi y'abantu babari imbere, uguhagaze imbere ku wa mbere uratekereza nkawe, ku wa mbere no ku wa kabiri, nugira amahirwe ku wa gatatu hagahagarara undi nawe utekereze nkawe, icyumweru gishura utekereza nk'abantu baguhagaze imbere bose.
Do you know why limitations in thought to many Christians happen? It is because you just come here on Monday, you imitate the same thinking of the person who stand before you today. On Tuesday it comes the same, and if you're lucky to meet someone else on Wednesday, you think like this person. nuko wowe ubwawe ntiwifite ntabwo uhari. It is because you're not there by your own. uri abandi. You're somebody else. uri ibitekerezo by'abandi. You other people's thoughts. uri stoke bashyiramo ibyo bashaka, bashyiramo ibyo bumva, ukitwara nk'uko bagenda, ugasa nk'uko basukisiga nk'uko bisiga, hanyuma ukambara nk'uko bambara. nuko wowe nturabaho. You the thought of other people, you live their life, you don't think for your own, you just think like them, you don't close for your own, you close like they do, you yet exist. umuntu ameze nk'agapira ka football mu kibuga. You like a football ball in ground. refa uri mu kibuga hagati aragashaka umuntu bakoreyeho ikosa avuza agafirimbi, ni kuri baro. You just kick it, and the one in the middle of ground, he will see the mistake that's happened, and he whistle, it's on balloon. Ranzimeni hirya ku ruhande nawe arakarebaho kagiye ukora ikosa agira atya. And linesman by side, he will look at you, and if you commit an error, he will do like this. Kipa aragashaka mu izamu ngo agafata atya. And the goalkeeper is waiting for the ball that he may get it. Defenseur nakabona arashota hirya iriya. And the defender also is waiting for kicking it aside. Adversary nawe nakabona mvira imbere y'izamu. Adversary also will see it and say, be away from my goal. Nukuvuga ngo Imana iramushaka. It means God looks for you. Satani aragukeneye. The devil wants you. Isi iragushaka. The world is searching for you. Nawe urikeneye. And you need yourself. N'umuryango wawe uragukeneye. And as well your family. Kugira ngo rero ube wowe ube stable ugira ahantu hagarara. For you to be stable and stand somewhere, biragusaba kugira ibyo wiyima. it requires you to deny yourself for something. Ubibwire ngo ntabwo mpari. And say, I'm not available. Kandi attention. And attention here. Ntabwo bifata umubiri wawe, bifata imitekerereze. It does not take your flesh, it takes your mind. Niyo mpamvu Bibiliya mwumva igenda ivuga ngo mwe kugenda uko mutari, mwe kwifata uko mutari. This is why the Bible rebukes you always that do not behave as not you're not supposed. Do not be the way you're not supposed to be. Irashaka ngube wowe wanyawe. It wants you to be the real. Hallelujah. Hallelujah. Ibe wowe. It wants you to be you. Ba wowe. Be you. Iyo umuntu amaze kuba we. After you become you. Amasezerano ye amutoranya mu bandi. Your promises select you. Imigisha yawe irakunoma akavuga ngo nuriya. Your blessings name. And say it's he. Nduwe. I'm he. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ntabwo iyoba irakureba ikavuga ngo nuriya nyine. It doesn't go wrong. It looks at you and say it is that one. Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi. Jesus said, I know my people. Bafite ikimenyetso. They have a sign. Icy'amaraso namenye. It is for the blood I kandi nibagenda nk'impumyi bafite ubayobora. Oh, and they don't work like blind. N'umwuka nabasigiye. It is the spirit I gave them. Kuko aho bajya ni umwuka atuye, aho banyura arahakorera, n'aho abaciye umwuka afite autorité. Because where they go, it is where the spirit lives, and where they pass, it's where he works, and where they goes, he has authority above the place. Niyo mpamvu nta kibazo Yesu afite, arabizi ku mwuka azagushitsa. This is what Jesus has no problem. He's aware that the spirit will lead you well. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu utarimenya, utari stable mu mitekerereze. There is a person who yet know himself who is not stable in mind. Ubu abantu benshi bashobora kubabwira ngo musengera ngo nkunda kwa Prophet Ernest ariko sindahitamo. Actually, people here, you can be asked what's your mother church, and you say, I prefer the church of Prophet Ernest, but I yet make a selection. Mushumba ndagukunda, uramukunda ariko ntuba mu mavuta ye. Baratangaza amasengesho yo gusenga, wemera iyerekwa rye ariko iryo ry'iminsi 7 ni rirerire nturi buze kwitabira. Umukunda igice kimwe. N'umuntu utari stable muri mind, ntafite ahantu ushobora kumusanga. Kuri defense barakubita, ba mediateur bagakubita, muri axe bagakubita, hirya rutayizama bagakubita, buri muntu agushota mwizamu rimwegereye bitewe n'intego afite. Actually, you're the person who can say that I love you, pastor, but you don't belong to his church, because whenever they announce 7 days of prayers, you cannot find his sign because there are many days. To mean what? Whoever kicks you by whatever side he wants you, and you are not stable.
uragira umuhanuzi wo kuwa mbere, ugira ujyana mu butayu, ugira utegera kamoto no wishyura taxi vatire, ugira usura mu rugo, ugire nuwo muri sari wawe, ugira uwo wakira muri office wawe, ugire n'usanga muri none se uwakirigizwe na benshi ko atamenya uwamusekeje uzabwirwa n'icyahuri. Ibyo ni ibiki? You have prophets, the one at your office, the one in your saloon, the one you go to the mountain together, the one you invite somewhere. What does it mean? If you're provoked for smiling with many people, you can't realize the one who did successfully. So what's that? Uzasanga abantu bari kuvuga ngo YouTube channel ngo ziraducanze ngo abantu baziriyo. Ntabwo abantu baziriyo ntibagucanze. Ufite ubushobozi bwo gukanda kuri unsubscribe ukayivaho, ufite ubushobozi bwo kurekeraho kuyiviewinga. Ntabwo ari bo bari gukinira mu mahitamo. Imitekerereze yawe ni ikibuga giciriritse ingunzu, inzovu, ingagi n'imisega bikiniramo. You actually complain and say that people on YouTube are confusing us. You have the right to unsubscribe. You have the right to subscribe. You have the right to not view their words, their preachings. Because your mind, it's that much cheap. Everyone have turned it to the ground to joking. So better make a good decision to whatever, to what you need to follow. Uwo nguri ku blaminga kubera imyitwarire yahisemo kuba kuri, ariko se wewe wahisemo iki ukibona atandukanye nuko ushaka? I know. You're blaming the person because of what he's doing. Maybe it's his choice to be like that. So for you who think better, what did you choose? Kandi Bibiliya iravuga ngo Imana yacu si y'umuvurungano. I know. Our God is not a God of disorder. None so ubwo biraza guhura bite? So how will it match? Mukongomani yaravuze ngo mupenda tuwiri kamoja kari mponyoka. A Congolese person said, umuntu ukunda bibiri kamwe karamucitse. Karamutudoroka pe. It escaped from you for real. Kavaho kagaguruka kabisa. It escaped from you. If you like two things. None iyo mitekerereze wahaye abantu birirwa bakiniramo ituyemwe abantu bakwanga, irimwe abarozi bakuroze, irimwe abakuvuga, ikabamwe inshuti, ikabamo bande. Ntabwo uracuzinga umuntu ukwiriye gutura mu mitekerereze yawe. You yet being a good person to make a choice of what the person who should live in your mind, because it is like a ground. Your enemies, lovers, haters, whatever people comes and dwell in your mind. Iyo umuntu ameze atyo, when you're such, akomereka buri kanya. You always get wounded. Kubera iki? Why? Umuntu akubwira neza agasanga ijambo akubwira iraremereye pare raporo n'umutima uryakiriye ugahita utoneka uruguma baraye bagukomerekeje nimugoroba kandi atari ko mu mpora iki. I know. Someone can tell you a good word and referring to the one you had last night and you say, why are you always blaming me and do wrong to me? Imitekerereze ntabwo irubakika. Your thoughts yet been constructed well. Uvuko Bibiliya ivuga. Here, listen from what the Bible says. Iravuga ngo abantu banje narabateye. It says, I've planted my people. Kandi bashora imizi. And they have turned their roots. Bibiliya ibagerera abantu bubaha Imana. Bibiliya ibagerana n'igiti gitewe ku mugezi iruhande rw'amazi. The Bible compares the people who believe and honor God like the tree which is planted nearby water. Umvuko Bibiliya ivuga. This is what the Bible says. Iravuga ngo bene uwo ntazita ku gihe cyacanye mw'amapfa. It says that this person won't care about the dry seasons. Narindi kubwira mwene data umwe yicaye hariya ari hano. I was telling my brethren who sitting there. Narindi kumubwira twasomye ijambo ry'Imana nari nkuyeho iyo nsanganyamatsiko. We read the word of God that I got this theme from. Bibiliya iravuga ngo ubwenge bw'Imana Imana yaburemye mbere y'igihe. The Bible says that God created before time his wisdom. Icyo kintu kirumvikana. Is that understandable? Mbere y'igihe nibwo Imana yaremye ubwenge ngo buzubahishe bubere icyubahiro abubaha Imana. The Bible says that God created his wisdom before time so that it may glorify and be the honor to those who honor God. Icyubahiro cy'abubaha Imana. The honor of those who honor God. Imana yakiremye mbere ya situation mbi wanyuramo iyo ariyo yose. Icyubahiro Imana yari yarakiremye. God created it before any wrong bad situation you can go through. Kiremwa mbere y'ubugumba. It was created before barrenness. Kiremwa mbere yo gupfakara. It was created before wilderness. Kiremwa mbere yo gusuzugurwa. It was created before despised. Kiremwa mbere yo gucibwa. It was created before being rejected.
ubwo bwenge Imana irabutunganya God planned and prepared this wisdom kugira ngo bubere icyubahiro abantu bubaha Imana, so that it should be the glory to those who honor God. ni igisobanuro cy'iyo uri stable mu Mana nta kintu na kimwe kikwambura umugisha wo mu Bumana, kuko urenga ibihe by'amakuba bisanga uri mu mahoro. It has a meaning that nothing can take you out of the glory of God, because bad time comes when you are in peace of the Lord. Kuko menye nyiri mu makuba. Banzu bitekerezeho. Think of that first. Menye nyiri mu makuba. I got to know while I'm still in trouble. Amahoro. Peace. Uyamenye guturi mu makuba se nuko amahoro yaremwe mbere y'amakuba. You know endless peace and you're still in trouble. It is because it was created before trouble. Tugeze mu gihe dufite ibitekerezo biri ku Mana naho hazi ibyago byinshi. Ndi kumuririmbye yaririmbye Yesu arankunda ibyo bitubye ndamahoro. We come in a situation but having this peace from God. This is how the singer sang and said, as the Lord loves me, this is why I'm in peace. Amahoro yo mu nkota. Are the peace from sword. Na mahoro atuma hari ibyo tureka tukayagumana kubera ko tuzi ko ariko gaciro kenshi. Nta kindi kiruta ayo mahoro iyi mitekerereze yakujije ibyo mu Bumana tubyubaha kuruta ibindi. Iyo yabimanuye tubisuzugura kuruta ibindi. It is the peace that let us not think about something else, and it is the peace greater than everything because it's godliness, spirit of peace. Njya nkunda kuganira na Ismail, reka muvuge murindi zina hari abantu benshi ndi mumumenye. I mostly talk to Ismail. Let me akambwira ngo ariko ngo umukozi w'Imana ngo ntabwo ari ubutagondwa. No. And he tells me that isn't the way of not being advised. I say no. Ni ikizere no gusobanukirwa Imana niringiye. I say it is a faith, belief of how I've believed and understanding more the Lord I believe in. Hirya hanga kubivuga rega nta nubwoba burimo. Hirya hanga barambwiye ngo ntuzasubire mu yandi matorero kubwiriza ubutumwa bwiza. Aside here, they told me that did not go back to other church to preach the gospel. Ndababwira se kubera iki? And I said, why? Barambwira ngo ntago tubishaka. They told me that we done once. Ndabwira ariko si ngombwa ngo moyo mubishaka. I know. I said it's not important that you want ubundi se that. ni ngombwa. I said, is it Ntabwo ari ngombwa important? ngo babe babishaka. It's not important that you want it. No, njyewe ntabwo ndi intumwa y'umuntu. I'm not a messenger of anyone. Urambwira ngo urankubita hasi unkuye njyewe nicishije bugufi ndi hasi. None se urankubita hasi umvanye ndumva urajya umvanaho ndi wongera unsubiza hondi. You're telling me that you take me down. How comes and I humble myself? To mean you have nowhere else to take me. Najyaga kubihomba iyo mba narishyize hejuru ariko menyereye kuba ku cyavu nuhankira n'ubundi niho nsanzwe. Actually, I'm familiar with being humble. If you take me down, I will always go to my place because this is where I dwell. Ibyo se bisobanuye iki? So what does that mean? None se kuba umuntu anyoboye bisobanura ko namuyobotse? I know. To be my leader, does it mean that I follow you? Oya. Impossible. Njyewe nayobotse Kristo murimo niyanga kumukorera sinzakorana nawe. I follow Jesus in you. If you don't want to serve him, I won't work with you. Impossible. Ntabwo Imana yanjye ari akajagari nzi ibyo yansigishije. Ntabwo yansigishije ngo njye gusingira ibiri mu bantu n'ibiri mu kiganza cya Kristo. I know. My God did not let me by hand so that I may receive what's in men, but he let me receive what's in the hand of Christ through men. Wifashe ku munwa mbega kubera YouTube. So you're taking yourself on mouth because of YouTube. Reka mbabwire umuntu wubaha Imana. Let me tell you. Umuntu wubaha Imana. He who honor God. Niwe Imana yaguhaye ngo mufatikanye urugendo. It is the one whom God have given you so that you may have umuntu utari mu mwuka wo kubaha Imana agahinyura umwuka wubaha Imana. The spirit to honor God and contradict the spirit that honor God. Apana. No. Umuntu uzaguhagarara imbere akakubwira ngo Imana yanjye irambwiye kuri wowe jya umenya ko wowe nawe muri connect. If someone stands before and tell you that my God tells me about you, be sure that you're connected. Imana zangana ntizirebana. If God hates each other, does not face. Okay. Ibibaho.
It can't work. Umuntu naguhesha umugisha akakuramburira ikiganza erate akaguha umugisha. Mufate niryo cumbi ry'umugisha wawe. If someone stretch a hand and blesses you, hold his hand. This is the store of your blessing. None turahura umbwira ngo wijyayo kandi mfite icyo nahakuye ngo singire nte. Nukugushuka. Are asante. Someone will tell me that do not go there and I've gotten something there. For what? It's a trap. Do not. No. Impossible. Ari gukoresha bwa bumenyi. He is using this knowledge Buri mu idini. which is in the religion Ahinyura imigambi y'Imana iri mu mitekerereze. by contradicting the plan of God in thoughts. Ntuzigere uyoboka imitekerereze y'umuntu ahubwo uzayoboke ihishurirwa rye iyerekwa rye. Do not follow anyone's thinking but follow his vision. Iyerekwa ry'umuntu uzariyoboke. Please follow the vision of a Kandi person. ntabwo uzarigenzuza imitekerereze yawe. But again, test it with your thoughts. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu Imana yamagaye abahanuzi babashyira imbere, yamagara intumwa izishyira imbere yayo kugira ngo ubone ufite urufunguzo rwawe umubwire ngo ni njye nawe na Kristo nta wundi. This is why God called apostles and he called prophets and he set them before you, and he who you mark that has your key say, it is I, you and Christ, no one else. Okay. Twigeze twaba mu gihugu kimwe ahantu hamwe nari mfite nk'umuriro ukuntu kandi dufite urugendo rw'iminsi 3 ariko hirya hari akana kari gafite utunini twa paracetamol. We had been in a country and I was suffered from fever, but there was a child who has some pills aside. Nangeje ndavuga nti wowe ufite ibinini ni wowe ngira inshuti kuko ndumva natangiye kugira ikibazo gituma nkenera ibyo ufite. And I said, you become my friend because now I feel a problem that will push me to need what you have. Agacapati keza kare karyoshye nari nashyizemo uturongo twinshi ndamwana banza ukarya barambwa ngo ko tugatangiye karese ndamwana nta kibazo karyeho nari ncunze kinini afite. I was like, take a chapati and eat because I've been targeting the pills that this child had. Tiyaciyemwe akanya. It passed some time. Amereza igitabo yari afite ngo ni nkimufashe n'agakaramu yari afite yumva mfite umuriro arambwira ngo ariko numvishe ufite umuriro. And he gave me the book and a pen so that I may help him. But when he touched my hand, he felt like a half fever and he was like, I feel you have fever. Ngo ntabwo ari bwo kiza nahagurutse arikomeza arambwira ngo ntiwambwiye nyamara burya mfite ikinini. And he was like, I came with that feelings and that situation. This is how it was for me. He was like, you should have told me before. I have some pills. Amakanini ndakamira ntibyasabye iminota 3. And he gave me a pill and I swallowed it. It didn't take me 3 wowe minutes. ufite icyo nkeneye ndi muri situation intera kugukenera nindangiza ngo nkuve inyuma gutyo gusa. You have what I need. I'm in a condition whereby I need what you have. Then I leave your back easier. Ibitekerezo byawe nibikwereka aho wabihinga ugasarura. Let your thought lead you to where you can cultivate and crop. Reba haba umurima wabyo ku buryo ubifumbira aho ngaho ukabye expose ku buryo buri kintu cyose uri bugishyiraho ngaho kwimurikagurishwa kikagurwa kigahaba kikagira gute mujye mumenya ikirere kirimo umugisha wawe. Please look at a field where can match your thought, and when you cultivating something and you fertilize it, should come and you take it on the market and become the blessing to you. Please locate the place of your blessing. Ubwenge bw'umuntu The wisdom of a man bungana n'intego umuntu agira. is equal to the goals man, Ubwenge bwa Satani and the wisdom of the devil kangana n'ubuhemu bwe. is equal to betrayal. Ubwenge bw'Imana The wisdom of God kangana n'imbabazi zayo n'urukundo. is equal to his mercy and love. Ubumenyi bw'umuntu Knowledge of a man bungana n'ibyo yafashe igihe yigaga. is equal to what you acquired when you was Bukangana learning, n'igihe yanyuzemo. and it equals to what you've been through. Ariko Bibiliya ivuze iki rero? But what the Bible Iravuze ngo says, ntabwo mwahawe ubwenge it bw'isi. says you was not given this Niko wisdom ijambo of ry'Imana world. rivuze. This is what the word of God says. Ngo n'ubwenge bw'Imana. It says it is the wisdom of God. Bibiliya iravuze ngo abisi ntibabuzi ntibabimenya ntibabisobanukirwa ngo kuko ntibuturuka mu batware b'iki gihe. The Bible says that the worldly people cannot understand it or know it because it doesn't come from the authority of today's. Iravuze ngo umuntu w'umubiri ntiyagenzura uw'umwuka ngo ntibishoboka ngo keretse afite ubwenge bwa wa wundi. Wa wundi ubwo muzi uwo bavuze ni umubi ntabwo ari Kristo. It says a fleshful person cannot discern a spiritual person except if he has the wisdom of that one. Who is that? The devil. Ngo ntiwamenya icyo atekereza keretse uri uwo wundi uriwe nibwo wamenya imitekerereze niko nayo yabwiye Elifazi.
that you cannot know what a spiritual person think except if you were this one, and this is what Job told Eliphaz. yaramubwiye ngo iyo mba meze nkawe nari kumva ibyo uri kuvuga. He told him that if I were to be like you, I should be understanding what you're saying. arongera aramubwira ngo nawe iyo uba umeze nkanjye ngo wari kwiyumvisha ibyo ndi kwiyumvisha. aramubwira ngo ariko kuko utameze nkanjye sinkugora. And he said again that if you were to be like me, you should be understanding what I'm thinking about. And he said, like you're not like me, I'm not harming you. ikintu gitangaje, Something amazing. ubu bwenge bw'Imana. This wisdom of God. biroroshye ku mwana wiragirira intama It's easier for a child who shepherds sheep, uzi strategy imwe yo ku rugamba yo gutera ibuye gusa. who knows one strategy of stunning. biroroshye ko bumukurayo bukamutraininga agahinduka umwami. It's easier to train them and turn them into king. ubwenge bw'Imana iyo wabanye nayo gusa nta kindi Dawidi yakoze ntacyo. imitekerereze ye yayishyize ku Mana. Whenever you live with God, directly his wisdom comes to you, and nothing else David did except to surrender his wisdom to God. Bibiliya sivuga iki? yavuze n'umuririmbyi yarabivuze uburyo Dawidi yavuze ngo nduburira amaso yanjye gutabarwa kwanjye bizavahe. aravuga ngo si ku misozi miremire, aravuga ngo ahubwo ni ku Uwiteka. Oh yes, even the Bible says it that David sang and the singer said, "Where shall my rescuement shall come? It's not for those long mountains, not from the Lord." Niki cyagiye gituma Imana ikorana nabo uyu munsi kabidafite abikorana nabo bari stable, imitekerereze yabo yari hamwe. mwibuka uko Dawidi yasengaga. This is how God got people to work with, but nowadays he doesn't have people to work with because their mind of those pre-us was stable. Remember how David used to pray. yaravuze ngo mwabindimo byose mwe He said, "Everything in me, nimuhimbaze Uwiteka." praise God." amenya ko imirimo yose ari iy'Imana. And he got to know that all the works belong to aravuga God. ngo ibyaremwe byose And he said, "All creation nibivugirize Uwiteka impundu. should shout glory to the Lord." aravuga ngo mumushimire mu isanzure rye ryera. And he said, "Thank him in his universe." isanzure ryera ry'Uwiteka ni mu mitekerereze y'ubumana. And what's the holy universe of the Lord? It is in the thinking of God. Zaburi y'ijana Psalms 150. aravuga ngo muyihimbarize ahera hayo. He said, "Praise him in his holy place." ahera h'Imana nihe? What's the holy place of God? Bibiliya iravuze ngo iyo haza kugira umuntu uba warumvisha inama z'Uwiteka, The Bible says that if we're to be the one who heard from the yari advice no of God, kugira gutekereza kwa Kristo. he should as well have the same thinking of Christ. Pawulo yasengeye Abaefeso Paul prayed to Ephesians, arababwira ngo ndabasabira and he said, "I pray for you kugira ngo muhishurirwe urukundo rw'Imana, so that you may understand the love of ngo mumenye God uburebure bw'igitambitse, and know the length of his mumenye uburebure horizontal bw'ikihagararo, and know his mumenye n'uburebure bw'ikigepfo. and know even the deep." aravuga ngo buhishurirwa kuruta uko bumenywa. And he said that's revealed more how it's known. kuki buruta uko bumenywa? nuko abantu babumenya mu nzego, umwe arabumenya gato undi akabumenya hejuru kandi bukaruta uko bumenywa. ni ukuvuga ngo ntiturabimenya bingana nuko biri. kuza imitekerereze wongera utekereze ku Mana. iyo dimensiyo yo gutekereza ku Mana niyo ifungura iyerekwa, niyo ituma umuntu haramya umuntu wafunguye imitekerereze yugurutse yumva mu Mana. bihera aho ngaho wisubira inyuma ntacyo. How is it known? How can we know the length of God? It depends on the openness of our mind, our thoughts. Hallelujah. So open your thoughts so that you may know God more. umuntu uramenya The person who was ni seeing, umuntu wegereje Imana imitekerereze. it is the person who took his thoughts closer to God. Imana ntibikubona mu isi, God doesn't see you on earth. ibikubona mu isanzure He ryayo. just see you in his universe. umupfakazi niki gituma Imana imwumva? Why does God listen from a widow? imbere ye nta rukuta ruhari, arabizi ko umugabo ari Imana, ari direkte ku Mana. narira iramubwira ngo ihorere. Before him there is no obstacle. He's aware that God is a man to him. He shall cry and God say, "Fear not." imfubyi ntibisaba kunyura kwa papa na mama, kwa anko nande, ihitiga direct ikavuga ngo Mana ni wowe wenyine. He doesn't require orphans to pass to father or mother. He go directly to God and say, "God, you're the only one." nicyo gituma izi ikavuga ngo ndi papa wawe. This is why he come and say, "I am your father." nuba direct ku Mana, If you direct to nayo God,
azaba direct kuri wowe. He will be direct to you. Ikibazo twagize ari nayo mpanuka twagize, The problem as well, our accident. nuko Imana tuyikunda ari uko iduhaye, It is that we love God when He gives us something. kandi tukayikunda kugira ngo iduhe. And we love Him so that He may give us. Tubaye indirect kuko tubanje kunyura ku byo tuyikenere. We are indirect. Ibitekerezo biracyari ku bintu, ntago turi ku Mana. We are indirect because we pass first to materials and our thought is not direct to God. Kugira ngo ubone umugisha wo mu mitekerereze yawe, For you to receive blessings from your thoughts, nuko ibitekerezo byawe bireba Imana. it is that your thoughts should focus be to Mu God. mashimwe yawe ureba Imana, In your praises, focus to mu God. makuba yawe ureba Imana. In your trouble, focus to God. Abantu barahari Imana yarabahamagaye ishimwe, People are there, God called you, maybe Him ariko praying, nta muntu n'umwe ukomeye nkayo. but none greater than God. Umunyashuramukazi yavuze ngo iki? What did a Shunammite lady say? Yaravuze ngo mwa basore mwe ba Salomo. He said, you men of Solomon. Aravuga ngo umwami wanjye arabaruta, aravuga ngo ndabarahiye mwese. He said, I swear to you, my king is greater than you. Arabaruta. He is greater than you. Aravuga ngo umukunzi wanjye He said, my lover. azibyagiza mu misozi. He takes them lie on mountains. Aravuga ngo uwo. He said, Oh, love. hallelujah. Aravuga ngo ndamuvuze none urukundo rwe ruransaze. I know. He Nimwe said, I speak mburisha of amatapuwa him. n'inzabe. I feel so filled with His love. Iyo umuntu yegereye Imana ubwenge burafunguka. Whenever you closer to God, your wisdom get Iyo open. Imana ifunguye ubwenge bwawe iguha icyubahiro, And when God opens your thought, He gives you iguha glory. imbaraga zirenga imitego y'abantu, kuko uba uri extra, ntabwo uba ungana nabo, uba uri supernatural, uba uri ikiremwa kidasanzwe. He gives you wisdom that is great, which is extraordinary, which is because you're supernatural. Imana irarusha imbaraga ubucakura Satani yakoresheje ngo akubabaze. Imana iburi hejuru bwose. God is above all wisdom of the devil that was used to hurt you. Imana iri hejuru ya situwasiyo urimo. God is above the current situation you're in. Imana irarusha imbaraga amaboko y'abantu bakwambuye. God is powerful than the people who seized from you. Biroroshe kurema ibiriho cyangwa se Imana ikakuremera ibidahari. Imana byose irabishoboye. It is easier for God to create new things for you or give you things that's there. Niyo mpamvu Imana irashaka ngo tubanze tuyihe imitekerereze yacu. That's why God wants us first to surrender our thoughts to Him. Uyu mugoroba Imana itwara imigambi yacu iyobore yigenge. May God take our plan, our mind, and lead it. Imana iyobora ubuzima bwacu, ibutware, ibuyobore, ibugenge. May God lead and take our lives. Mfite ubuhamya bwa mwene data akuye igisubizo akuye mu masengesho y'iminsi ibiri kuva ahashize ejo bundi ku cyumweru nanone. I have testimony from my brother whom he got from this to pray. These days we prayed yesterday and today. Yari afite icyifuzo kivuga ngo Mana ngarurira ibihe. He had a prayer which saying that God give me back my good times with you. Ejo tuvuye mwari no teraniro tunyura ahantu twari kumwe, arambwira ngo ariko ndumva mbagamiwe, nshaka kujya kwiherera n'Imana kuko ndacyari muri bya bihe by'amateraniro. And then when we were somewhere yesterday, he was like, I just feel distracted. I still feel like I am in the same mood of church that we was in. I need to be with God alone. Ngo afata umwanya ngo arasenga nijoro, ngo yaryamye saa 7 hafi n'iminota ari gusenga abwira Imana ngo ngero ngarurira ibihe ashingiye ku byo yararimo. And he took time and he prayed to God until one night, and he was asking him to give him good time based to what he was in. It wasn't good for real. Arangije And then nijoro ngo ararota yatumbagijwe yajyanywe nk'igisiga mu kirere. he had a dream that he was flying like an eagle. Imana mu icyanditswe cyo mu Bagalatiya, And God gave him a scripture Abagalatiya in ibice 5. Galatians chapter 5. Imana ngo yamubwiye ngo kugira ngo yongere gusubirana ibihe ngo yari imbuto ziri muri ba Bagalatiya. And God told him that for him to gain back those good time with God, he should bear fruits founded in the book of Ibitekerezo Galatians. byawe byegereye Imana iguha password. When your thoughts are close to God, he gives you a password. Hari umwana umwe wajyaga ahora abona indege itambuka iwabo itambuka hejuru. There is a child who used to experience a plane passing to their home above. Abwira se aramubwira ariko papa ko kariya kantu ari gatoya cyane. And he told his father that, Papa, this thing is really small.
aramubwira ngo wazakaguza ukakazana. And he said, why can't you buy it and bring it here? Yabonaga ari gatoya kakinjira mu nzu yiwawe. He saw it small, like what can enter in his Igihe home. kimwe isamutemberanye amujyana kuri airport. And one day his father had a trip with him to Ahageze the abona indege airport. ni ikintu kinini, aramubwira ngo papa ngo naka twajyaga tubona. And when he saw it, he said, Father, is this much big? This is what Aramubwira we ngo used to see. And he was like, yeah. Umwana ise yaramubwiye ngo mwana wanjye. And the father told him that my child, yamwigishaga amategeko nk'uko abayuda bigishaga abana babo amategeko y'Imana. he trained him through laws like Jews used to do to their children. Umwana watangiraga kwiga amategeko y'Imana 10 munyumve nasoje. And the child used to listen and learn from 10 commands of God. Bayandikishaga ubuki mu kiganza cye bakandika itegeko rya mbere. They used to note them on in his hand by Bakamwigisha honey. kuryubaha. They teach them to honor Bakamubwira it. ngo ngaho ry'ubwo buki akarigata bwa buki. And they tell him that honor this command, and then he take this, he leap this honey. Yamara kuri gata bwa buki bakamubwira ngo kubaha iryo tegeko biryoha kuruta ubwo buki. And then they tell him that to honor this command, it is sweeter than how you leap the honey. Umwana agahora ashaka uburyohe buri inyuma y'ubwo yariye. And the child kept looking for the sweetness beyond what he tasted. Hanyuma arangije aramubwira ngo Imana ingana ite ikora itimeze gute, amugereranyiriza n'ingano y'indege mu kirere. Aramubwira ngo iri kure uyibona ari gatoya, ariko iyo uyegereye ubona ubunini bwayo. And he compared to him, referring to the plane, and he said, whenever God, you close to him, you see him as big, but when you feel he's far from you, he is that small. Iyi imitekerereze y'umuntu iri kure y'Imana, Imana iba kure yawe. When the thinking of a man is far from God, really God become that small to you. Tuze gufatira hafi aho ngaho kugira ngo nejo tuhategurira umunsi waho kandi turi kumwe na mushumba wacu. Let's stop from there so that we can be ready for tomorrow, being as well with our shepherd. Namwe mutekereze, Imana yaravuze ngo ku kigoryi niyerekana nk'igoramye. You too imagine, God said, for the weak I appear like weak. None ku munyembaraga nkiyerekana nk'inyembaraga. And for the powerful one I appear like powerful. None shingira kuri position yawe, ntugire umuntu uhamakuru, urebe imiterere yawe, niba uri umunyantege nke y'Imana uko ingana, niba ugoreka ibintu Imana imeze ite. None formule y'Imana yihere mu mitekerereze yawe, nuko Imana iri nyine ingana nuko utekereza, niko Imana yavuze. So based on your thinking, do not give a feedback to anyone. God is equal to how you think and the way you are in your mind. Ku muntu ugoramye ngo Imana iragorama ikagaragara ityo. For the bent crosser, God is a bent crosser and appear that way to them. Ni igisobanuro cy'uko ingano y'Imana muri twebwe ni nayo Mana dufite imbere yacu no mu makuba no mu ntambara. Ingano y'Imana mu mitekerereze yacu ni nacyo gisobanuro cy'uko Imana ingana mu makuba yacu. It has a meaning that the way we take God from our mind, this is how God appears. This is how God is in our trouble or in our good situation. Umwana w'umuntu iyo avuka acuramye. When a human being is born, he born when is reversed. Kugira ngo tumuterure turamuhindukiza, ntabwo twongera kumuterura acuramye. For us to carry him, we just turn him well in a good position. We do not take them in the same position he comes out of the mother's. Imbona y'ijisho ifite akantu gatwara amashusho mu bwonko twita pipi. And the lens of eye, it takes directly the message to the nako gakora urugendo ruhindukira kubanza kurwana n'umuyaga uri hanze, kakamurya mu mazuru mu maso, akana kakarira tukamenya ko ari kazima. And it goes and it has this tool that it may hurt the baby nose, eyes, and take it to the brain. Then he reacted, and we realize that is a normal baby that we have Bana received. y'ijisho igomba kurwana urugamba rutuma izareba muri uyu muyaga, muri iyi ntambara muki, igakora urugendo ruhindukira. Iyo umwana rero ageze hagati hamwe bita igisekera mwanzi, imbona y'ijisho ireba paralele, abona buri kintu cyose gisekeje. Wamubwira nabi agaseka, ntabwo ari uko icyo ari kureba gisekeje, ahubwo position yatangiye kureba mirasekeje. Oh my God, that's psychology. The child, whenever his lens start changing for some months, of course not the time he was born, he starts seeing everything in an horizontal way, and then he see everything funny. Because he laugh, it doesn't mean that what he see is funny. No, it's because everything he see in his image perspective, he see that it's funny. N'abantu nabo banze gukuza imitekerereze igeze muri iyo periode bareba Imana igoramye, bagafata Imana ingana n'imirimo Imana yabako
babakoreye hirya nta mana y'agakiza bagira imana ingana n'ibyo bagezeho gusa. And then for such people who doesn't expand their thought, they look at God for what they are on, the level they are on today. They do not look at God of salvation beyond the God they experienced through their situation. But there is God who's greater than words. There is God greater than what we think. This is why hallelujah, there is godliness, power and authority. Above what you think and you imagine, there is what God think about you. Tonight, may God grow your mind. Tonight, may God grow your mind. Tonight, may God rescue you from the wisdom of man. May God take you out of evil and He take you away from sin and the prayers of 7 days. May God give you in authority. May God make you grow. May God make you grow. Hallelujah. Hallelujah. Wikwibaza ngo byagenda bite wabifata gute Imana yabikoze ibiremana n'uburyo bw'imyitwarire iyo ubigezemo ntabwo bikugora. Do not think of how it can happen and the way you can behave. Whenever God creates it, He gives you even how to behave through it. May God give us His wisdom. May God give us His wisdom. A man called Joseph explained dreams only. And he was invited to Potiphar's place, and he said, he who possesses an answer is the person who has the spirit and the wisdom from God. Looking at him, they said, oh yes, it's you, none else. None else, it's you. May God allow you to be selected. May God give you to be selected. May God give you to be selected. None else except you. He who is needed is you. What's the earth want? It's you. Even though wise people on earth can go to witchcraft or sorcerers, even Pharaoh still needs Joseph. And Nebuchadnezzar needs Daniel. A big nation of Israel still need Moses who met God. One. And not many answers, just one person who met God, who expanded his thought and meet God. Actually, something amazing is that there is not any other night Solomon met God. One night from Gibeon, it is when he dreamed about God and he got wisdom from him. No any other time. Nah. To honor God. And you stay close to God. What do you think about being closer to God? It is to expand your thought and take them closer to God and feel that nothing impossible before the Lord. I want us to pray. But in everything you should know, if you read the word of God and you don't understand it, know that the word of God is not complicated, but it's your wisdom that is still low to understand. The formula and situation, it does and set a wall for us to understand the thinking of God become tough. When you understand God, He lead your destiny. Aburahamu yumvise Imana ntiyayibaza ngo njyanye arakata aravuga ngo ninkandagira hatari hirambwira ngo hagarara arahindukira arataraverisa arigendera. Abraham
Abraham had God and he did not complain and say, where are you taking me? He overheard that whenever he turned his back and he make a step, God will say, if he's wrong, that where you going, turn back. ntabwo yigeze abaza Imana ngo nihe humamagariye yo yaramubwiye ngo nugera mu gihugu cy'umugisha nzakikwereka ahaguruka atayibwiye ngo nzamuke manuke ntambike cyangwa njye hirya we imitekerereze ye yari yegereye Imana yumva atayijya kure nayijya kure arabyumva arabisesinga afite sensa irabyumva. He did not ask God that, can I go left, right? No, he kept his way because he's aware that God will turn him if he goes in a wrong way because he has a sensor connected to God. Nununganyiriza ubwenge zanezerwa nzaguhimbaza ariko umutima wera ndawushaka ko managurwe hose mwami numuriro nibushaka ngiribyabirimburwe Imana igutunganyiriza ubwenge. May God arrange your wisdom well. Mbega urugo ruryoshye rurimo umugore watunganyirijwe ubwenge. What amazing home which has a woman whom wisdom well. Rurimo umugabo watunganirijwe ubwenge. Amazing home, the man whom wisdom was well arranged. Itorero riryoshye rimwe abakristo batunganyirijwe ubwenge. What a sweet church with Christians whom wisdom was well arranged. Mbega umubyeyi ubyaye neza umwana yaratunganyirijwe ubwenge. What a mother who gives well birth with a baby. Hallelujah! Hallelujah! Bega guhirwa kugenda mu nzira Imana yaratunganyije ubwenge bwawe. What a blessing to go in the way while God have set well your wisdom. Ubwenge bw'Imana butuma bakungoma zose ingoma y'umubi n'ingoma y'umwiza zose uzibaho kandi ntube mubi. The wisdom of God allows you to live on both throne, bad and good, and you live well, not struggling. Daniel yabaye ku ngoma ya Nebukadineza abakuya Berutishaza abakuya Dariyo. Daniel was on Belteshazzar, Dario, Nebuchadnezzar's throne, third of them. Kuro asanga iby'ubwenge bw'Imana yabo byanditswe mu bitabo aravuga ngo nimufate ibikoresho mutaha Imana yarabivuze. Cyrus found what of the wisdom of their God was written in their books and said, take the books and go to your land, God said. Abantu badukurikiye online church. Imana ibaha ubwenge. May God give you wisdom. Imana yagura ubwenge. May God expand wisdom. Isi yadukanya ama strategy menshi. The earth comes with a lot of strategies. Tihakiriho bwa bwenge buhahano hasigaye ubwenge artificial. It's no longer this wisdom that we acquire or we learn. It is this artificial wisdom. Tugeze muri monde ya chip imitekerereze tuntu runaka dusoft twudukorano barabufata babukuze bafata ubwenge bw'abantu barenga magana babushyire ku gasoft gato yandi barangiza babuhurize ku muntu umwe agenda atari wagenda bereyeho intego z'abamushyizemo imitekerereze. They're actually making some softwares by combining the wisdom of different people, and he's not working or active like him, but he goes on behalf of other people who've sent him, and these softwares are what are leading us. It's no longer artificial, that simple. Ariko bizange bikunda umuntu w'Imana arabiruta byose. But willing or not, the person who belongs to God is greater than all. Ibyo ni ibintu bibamo amavirisi bigapfa bikarangira, ariko umuntu w'Imana ubwenge bw'ubumana buzabwira umubiri waboze n'igufwa ryashengutse buribwire ngo zuka impanda iravuze. Paulo yaravuze ngo tuzava mu bituro. Actually, the person of God is greater than above all, because they still have capacity above them, because they will speak even to the dead and resurrect be out of their graves. Mana itunganye ubwenge bwacu. May the Lord set up well our wisdom yacu natwe tuyiyobore. And we lead our thinking. Njyewe bwa mbere najyaga ndwana n'inzozi zanjye ndi kurota nkabimenya ko ndi mu nzozi. Hari undi muntu byigeze bibaho akamenya ko ari kurota. Imana ibaha umugisha. Ikirere cy'inzozi nyiri inzozi aragitegeka akabuza inzozi mbi kuza mu mitekerereze ye. It's possible that you can stop bad dreams to come in your mind, and it's possible for you to overpower it and lead how you want. Iyo umuntu afite ubwenge burangaye ari satani ari situation, Salomo yaravuze ngo inzozi z'imiruho byose biza mu mitekerereze. Ariko iyo ubwenge buri stable urota ibintu biri ku murongo biri mu ntego y'ubuzima bwawe.
Whenever you are distracted in your mind, it is possible that the devil can bring to you those tiresome dreams. But if you're stable in your mind, you lead and come up with dreams which goes in hand with your goals and destiny to your life. Uwo muntu wo mu bitekerezo ajya agenda. That man in thought move. Arusha imbaraga umuntu w'umubiri. He's greater than this flesh man. Arota yirutse ku ndege kandi akayifata. He ran by dreaming, running after plane, and he got it. Uyu muntu wo mu bitekerezo civilian Rwimbi arota yagayidinze perezida. Actually, a civilian in this inner person of you can dream leading a president. Ntuzi no gushyira igikondo mu rugi rw'iwanyu ariko karota warinze perezida. You don't know even to do those simple things, but you dream leading a president. Inzozi. Dreams. Inzozi. Dreams. Inzozi zituma urota basuhuje umwami. The dreams can let you dream having a greeting with a king. Inzozi. Dreams. Uwo muntu wo mu bitekerezo ari afite imbaraga nyinshi. That person in your thoughts has great power. None se ko arota ari kurwana bugacya umubiri wananiwe. So how comes you dream fighting and you wake up tired? Uwo niwe baboha bamara kumuboha tukaza tukubwira ngo korerwa deliverance. Ntabwo ari umubiri uboshye wizanye ugera hano ariko kuko mu mitekerereze barakuboshye turakureba tukakubura. It is the same day bound, and we tell you to come so that you may be delivered. It is not your flesh, because spiritually or in your thinking, we don't locate you. This is why you come for deliverance, though your flesh is working active. Umuntu uri mu bitekerezo, the person in thoughts, niwe umuntu wo mu bitekerezo wabaye uri ku murongo. It is the person who should better be on a good setup line. Ariko muzi ko hari abantu bakomerejwe n'imitekerereze ntayerekwa ntahishurirwa nta n'ikimana yabavuzeho ariko imitekerereze yabo igatuma bakomera. Do you know that there are people who are becoming great for their thinking? No dream, no what God speak about you, but the way you think, it turns you great. Noneho huza imitekerereze niyerekwa ubihuze n'ijambo Imana yavuze ubihuze no kuba mu mugambi w'Imana. Connect your thought with your vision, with your dream, and also be in the plan of God and see how best you will be. None sugubeni wa muntu arangana iki? So how is this person then? Umuntu uri stable mu mitekerereze niwe ufata mpiri ibindi bitekerezwa mu mitima akabigomora kubera iki intwaro ze singiza abantu niko Paulo yavuze. The person who is stable in mind, it is the one who can be capable to take what's being thought and he submit everything. This is what Paul said. Yaravuze ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu. He said though we walk like men, ariko intwaro z'intambara yacu singiza abantu. but our weapons are not like weapons of men. Yaravuze ngo dufata mpiri. He said we capture ibitekerezwa mu mitima what's thought in heart tukabigomororera Kristo and we submit them to Christ. Ubwanzi bw'Imana ku buzima bwawe And the hatred to God ikintu upon cyose your life. gihagurukira kurwanya isezerano ryayo kuri wowe. It is everything that stands to be Uyu against this mugoroba tonight. uyu mugoroba Tonight w'umugisha wo mu mitekerereze of the blessing of dufashe God, mpiri we are capturing. dufashe mpiri We are capturing ibitekerezo what's thought bitarashyirwa mu nama before it's taken in meeting. n'ibyageze mu nama And what's already in the ibyo meeting. abantu bizeho What people have ibyo learned batarigaho and what they yet bitari learn. mu mugambi w'Imana mu Not in buzima the plan bwawe. of God to your Tubifashe life. mpiri We capture them. turabigoboroye We submit tubikubise them. hasi We break them. ibitekerezo bibyara indwara The thoughts of mu buzima illness bwawe to your life. tubikubise hasi We break them ibitekerezo down. bibyara impfu Thought of zo beauty, gukenyuka of tubikubise premature. hasi We break them. ibitekerezo The thoughts bibyara igisuzuguriro that bears tubikubise reproach. hasi We break them down. ibitekerezo The bya thoughts divorce of divorce. tubikubise hasi We break them. ibitekerezo The byo thoughts kuriganwa of season. tubikubise hasi We break tugabo them. ndafata mpiri Say I capture. subiramo ngo ndafata mpiri Say I capture. fata mpiri Capture. tungura umubisha wawe Surprise your kubita mu enemy. cyico Hit on the kubita mu pollen. cyico Hit on the pollen. gomorora Get everything Gomorora. out. Get it from there. rekura Release. rekura Release. rekura wa Release. mitekerereze miwe You bad wa soul. myuka mibi we You bad spirit.
ubuzima, Release rekura life. mariage, Release rekura marriage. inyubako, Release rekura construction. iterambere, Release rekura prosperity. ubumenyi, Release rekura knowledge. ubukungu, Release rekura development. urubyaro, Release rekura children. imibereho, Release rekura life. Release. peri horia donas, Hallelujah. enima sota edra, peninga nima horia, gomorora, Get everything from umugisha him. wawe wifunze, And your blessings that ugomorore, release it out. bitekerezo yawe yari yarasharashaye, Your thinking that was ariko uyu destroyed. munsi But today, uhagaze mu nzira imwe, stand in one way gomorora, and get it calm. gomorora, Get it released. uri nyina w'ibikomangoma, You're the mother of ntabwo uri princes. nyina w'ibivume, You're not the mother of God. gomorora, Release it uri down. umutware, You're the ntabwo authority. uri umugaragu, You're not a servant. gomorora, Release uri them. umutsinzi, You're ntabwo victorious. uri uw'inyuma, You're not behind gomorora, them. Release it. gomorora, Release it. wararazwe, You was ntabwo inherited. wabohoshe, You was not ni getting umurage, paid, but it's your inheritance. ibyacu twemerewe, It is what we ni allow. gakondo It's yacu, our inheritance. yigomorore Let it come to you mu izina rya in the yesu. name of Jesus. Kwambuka imipaka n'ibyo abizera, Crossing borders, bitureza n'ibyo abizera, living in a good place is for kutagira believers. imipaka n'ibyo abizera. To not have limitations Ijambo ryaravuze for ngo kiza urugi believers. rukinguye imbere yawe, The word said, I've set an open door kingurirwa before you. amarembo n'ibiri mu isezerano, To be open for guests. gomororerwa umugisha n'uwiteka Let wabivuze, the blessings of the uri Lord umwana come. w'isezerano, You're the child of promise. wirya nk'iby'abagaragu Do not eat like kandi servants. wararaswe, And you was inherited. gomorora Get it nawe calm. ugendererwe And then be mu visited. mugoroba w'imigisha yo mu It is the bitekerezo. evening of the blessings of thoughts. turagushimiye We yesu, thank you, Jesus. izina ryawe nirihimbazwe, May your name be praised. ukuboko kwawe niko kujya kurema bigashoboka, Your might hand created kanwa word. kawe iyo gategetse biremera. When your mouth commanded Niyo word. mpamvu tugushimiye This is why we thank you ko buri muntu wese that everyone umuhuje n'umugisha wo mu is bitekerezo bye. connected by the blessings in mu thoughts. izina rya yesu In kirisito, the name of Jesus Christ. amen. Amen. Imana ibaha umugisha, May God bless you. amen.